Thokozani bogogo nomkhulu kama ngovusi Mabunda. Umhlaba Mabunda umodla acala umuntu ubheka bonke abamcala egotshala lamanzi uvusi muzi kangoma yezo vusi muzi ovusa imizi yamadoda bafethu kama sase uvusi ngiyatholakala eJimmiston. So kahle bengifuna ukuthi mangidlulise lana man. Yazi bengifuna ukucacisa indaba yomuthi wemali noma umuthi wokuthandeka ikakhulukazi ebantwini besifazana nasebantwini khona nje abafowethu yabona ngoba manje la sengithole ama request amaningi la umuntu athi mkhulu ngifuna umuthi wokuthandeka ngifuna abantu abanemali mkhulu ngifuna umuthi ukuthi ngithole aboshuka mama umuthi nginawo bafethu umuthi ukhona wokuthi uthole imali asikhulumi ngesithwalo la asikhulumi ngesigubhu sikhuluma ngomuthi nje straight ubhekene nemali ubhekene nabantu abanemali yayizwa lento sikhuluma ngomuthi lana obhekene nabantu abanemali mhlambe bona laba othi mababuka wena mhlambe ubone aboshuka mama aboshuka daddy into ezinjalo so manje ke into engifuna ukuthi ngidlulise la kule ndaba yomuthi yokuthola abantu abanemali. Number 1 mina into ngizokwenzela umuthi wokuthi uthandeke ukuthi ugezeke ube muhle nawe. Number 2 lento le engizokupha yona engizokupha yona ukuthi geza ngayo uthandeke uhlonipheke nje ubonakale nawe emphakathini yilento le ezoyenza ukuthi uthole imali noma uthole abantu abanemali noma ushuthi it's all about attraction ukuthi attract umuntu onemali attract umuntu oyilo muntu umfuna but umehluko ukuthi lo muntu ozom attract you will never attract umuntu a specific person ukuthi ngifuna attract umuntu so kusho ukuthi wena into ezoyenzeka uzo attractor wonke umuntu wesilisa if like ufuna an opposite sex like uzo attractor wonke umuntu wesilisa wonke umuntu wesifazana depending ukuthi umfazi noma uyindoda ezinjalo but ke umehluko ula ekuthenini maso attractile because unga attract iphara attract nyawuphi attract isigebengu attract umthakathi attract ikhehle lidala attract intwana attract bonke bazo approach lawo abantu labo then sekukuthi wena ukhetha uthini because like nawe uwemele uchoose wena right sesiza la epointini lemali ufuna imali wena awukwazi ukuthi uthi ufuna imali bese uyahamba ufuna abantu abanemali but awukho ebantwini abanemali yayizwa lento uattracta ikind yakho if ufuna abantu abanemali hamba uyobloma ebantwini abanemali go and hang out la kutholakala khona abantu abanemali if ufuna abantu abadala iya la kutholakala khona abantu abadala abanemali mhlawumbe ama society lezinto lezi abantu abadala yenza izinto zabantu abadala ufuna uattract abantu abadala iya la kutholakala khona abantu abadala awomama abadala if ufuna abantu abanemali hamba uye ebantwini abanemali angeke uthi uSlayer uyislay queen noma ufuna ukuba yislay queen bese ke uphinde ubuye ngapha uhamba ngetaxi awuhambi ngeUber uhamba ngetaxi awusebenzi awugezi uhamba ngetrain uhamba ngebhasi uyayizwa lento okay manje like start uhamba ngetaxi uhamba ngeUber whatever but hamba uye endaweni la kutholakala khona abantu abanemali awukwazi ukuthi uhambe uye tavern uthi ufuna abantu abanemali khona mawufuna abantu abanemali emaklabini kunomehluko iclub netavern hamba uye eclubini hamba uye bomasentini uyobloma khona geza thenga impahla ugeze ugqoke because umuthi uzokwenza ukuthi ube attractive only if nawe uyawuncedisa so umuthi uncedisa kanjani na uyageza uyahamba nawe uyageza uyagqoka kahle unuke kahle ube muhle uphafe mangabe yaphafa ufaka amaweave noma amawiki wakho uhambe uye la kunabantu abanemali khona restaurant abantu abanemali at least nawe kumele ube nemali nyana ukuthi ungene restaurant thizeni kumele ube nemali nyana yebhodlela nyana ukuthi utholakale la emaklabini lawo yayizwa lento la uzothola khona yabona if
if umuntu othengisa asithi uthengisa into zabantwana uya la kutholakala khona abantwana ecrash yayizwa thola amaswidi uya esikolweni primary school uyothengisa khona awazi ukuthi uthengisa amaswidi ngapha uyahamba uya emholweni wabogogo abadala uyahamba uya evarsity le university uthengisa amazembe uthengisa it's not giving yayizwa lento so bheka itarget yakho iba ne target so itarget yakho number 1 sesiyayazi ufuna abantu abanemali it's fine ubathola kuphi abantu ube ne drawing board ubathola kuphi abantu abanemali batholakala kuphi wena amantombazana lawo ufuna ukufana nawo agqoka kanjani yizwa lento yenye into agqoka kanjani lawo amantombazana lawo akhuluma kanjani yayizwa lento ahenga out nabo bane nabantu abanjani then uzoyithola ufuna umuntu omdala onemali ubatholakala kuphi abantu abadala amashuka mama olawa abasesabadala abasebenza kahle abahamba ngama Mercedes batholakala kuphi yebo nabo bafuna abantu abanjani bafuna abantu abathanda abantu abagcoka kanjani igcoka njengabantu abafunekayo njenge target nawe iba target yayizwa because uya attractor moyo attractor umuntu ofuna ukum attractor check ukuthi like do your diligence ukuthi manje umuntu ufuna umuntu ufuna umuntu emotionally bafuna abantu abangasekho abantu abashonile basebenza abantu abashonile esibhedlela basebenza ngabantu abagulayo esikolweni basebenza ngabantu abafundayo wena usebenza ngabantu abanemali then advertise kanjani abantu abanemali bakubona kanjani bona abantu ukuthi uno attractive enibona yini into ezoba convince ngawe okay umuthi uzoba convince it's fine but then tholakala lapho nawe so angifuni ukuthi discourage abazalwane ngifuna nje ukuthi nginiphe nje leyo nto because baningi abantu sebafikile emkhulu ngiyacela abe bayafona emkhulu nayo lento ngithi nginayo grand mana umuntu akhona mawuthi yambuka umbheka yena uyabuka ukuthi like it's not giving like serious is ayengito eshuthi wena uyilo muntu ufuna umuntu so bheka iclass yakho bheka umuntu omfunayo so thola abantu if ufuna umuntu osebenzayo kumele wazi ukuthi umuntu osebenzayo utholakala kuphi ufuna umuntu onemali kumele wazi ukuthi umuntu onemali utholakala kuphi umuntu onemali attractwa yini attractor umuntu onemali yini attractor umuntu omdala emntwini omncane yayizwa lento so checka like nawe yenza research yakho so mina ngitholakala eJimmiston if kukhona itopic ofuna ngikhulume ngayo mhlawumbe iclarification ofuna ngiyenze ngizoyenza it's not a problem cela nje ungitshele yabona la kuma comment usho nje ukuthi ngicela mkhulu ukhulume ngento eso because or maybe please advise on this then bese ke ngizoyebuya ngivideo nginenzele wena nanoma ngaba wedwa nje uthi ngicela mkhulu ukuthi uwenze so ukhulume ngento so ngizokhuluma ngayo ngiyathokoza kakhulu ngiyabonga bafethu ne subscribe engakhohlwa subscribe mina ngitholakala eJimmiston siyahlola ngefoni uhlola ku 250 rand ngithatha imali e shop thokozana.